Abhiza amakhothangqoka asibelesele ngalo mgijimo kanti sesimbonile thina lapha eNdlunkulu ukuthi akayona ingozi futhi akakwazi ukuvika nekhalamane egcwele isifuba. Inkunzi umavava #inkunzi umavava kusho-ke igcoma laphana kanti lilandela iposta kaKhuzani ebithi bathi abantu akenze umtitiyelo wamabutho ngoba uyena okwazi ukukhuza aphinde aqoqe isimo esingalungile uma uhlangene amabutho. Lo mbono wabantu akuwona kwaKhuzani kanye ne-SABC bakwethu. Wena uthini umbono wakho? Engane zakwethu igcokama-ke liphendule yona le nkulumo kaKhuzani njengoba-ke ethi abhizi amakhothangqoka. Uzokhumbula ukuthi le nsizwa elana esithombeni insizwa-ke ezakhele udumo ngokusabisa ichunu laphana, yisho nokuthi ingalishaya lingaqethi inyanga yonke njengoba-ke ungizwe bekade bakhuza ngendluzula laphana-ke kwamntwana kaphinda angene emngcwabeni kakhe ubaba uShenge. Ngiyafisa ukuthi ngizwe ukuphawula kwakho malana nalolu daba ngalezi nsizwa ey'gudlanayo ukuthi ngempela luthini udaba lakhona. Mlaleli wami, ungakhohlwa ukusubscribe, ukushare, uphinde ucommente. Sihlangane kwividiyo elandela, ungakhohlwa ukulike. Danko.